Američki institut za proučavanje rata objavio mapu koja prikazuje ruske vojne i bezbednosne objekte koji su se našli u dometu različitih verzija rakete Tomahawk ako Ukrajina dobije taj sistem. Prema mapi, cilj varijante Tomahawk koji ima domet oko 2500 km bio bi oko 1945 ruskih vojnih objekata. Što bi tačno bili ti ciljevi? Mapa jasno razdvaja nekoliko vrsta objekata koji bi mogli postati mete, stalne vojne baze, komandni centri, skladišta municije i goriva, na primjer fabrika dronova Šahed u Tatarstanu, također označena na mapi. Mapa prikazuje i zone teritorije koje je Rusija okupirala unutar Ukrajine, kao i ograničenje dometa kraćih raketnih sistema, što vizualno pokazuje koliko duboko u ruskom svemiru Ukrajina može da deluje sa ovim oružjem. Razlike u dometu nisu samo brojke na papiru. Varijanta od 1600 km bi omogućila udare na važne logističke centre u zapadnoj i centralnoj Rusiji, dok bi varijanta od 2500 km također mnogo udaljila infrastrukturne tačke, uključujući važne baze i industrijske objekte u istočnim delovima zemlje.